Bang, atas nama Agung kan? Oke, bentar bang ya, gue siap-siap dulu. Kenapa pakai masker bang? Corona ya, iya bener-bener aman nih. Bentar bang ya, gue siap-siap dulu nih apa ngambil tas. Bang, atas nama Agung kan? Oke, bentar bang ya, gue siap-siap dulu. Kenapa pakai masker bang? Corona ya, iya bener-bener aman nih. Bentar bang ya, gue siap-siap dulu nih apa ngambil tas.